Dewek nyungkul. Minuman ah. Mas, yuk sen. John, mana John? Masuknya. Kemana wae, mana? Sehat? Aduh, bener lagi kan John? Hah? Kemana wae, Dika? Ayo kumpul wae, cuk. Di dieu nya enak mah. Cuk gawe nama cek. Alhamdulillah, bos serat. Tenang. Segede we, nah cuk. Gedenya. Kalau itu hanya gitu teh. Kak, ini penting kamaran, itu guys, berapa tahun, hampir pernah 2 tahun, meledaknya untuk misalnya, mana kau ya kita, kita bikin alhamdulillah, entah itu jadinya. Tarik naon mana? Tarik, ini mah kayangan, jadi panen jauh ini, sekarang akan mau keburu kita, sana. Lah, John. Oh. Dua. Mau John? Mama aneh cuk, bebas. Kopi susu. Tapi anu teh saya. Ayo siap. Oke dibayar kok iya John. Ah, mana bayar? Kan gimana aing? Akan bayar gitu piring geus ari lagi. Mang punya bener. Oh, kita beri padang kayak gitu ya. Oke. Buana ya tuh papak usahaan kita urang teh. Ini cara ulin teh marana ya. Kopi naon? Nita kayak bos, sampurna bos. Kopat masalah bos, alam. Kesopian bos. Bisa. Mana bos? Ah, cuk. Masuk mana ieu? Kejo sagala ka dieu lah. Ah, geus si bawah ka dieu. Kejo ka dieu tengah ratri aing mah. Baca apalagi susu dan apa menu susu mana? Oh no. Kalian ukur kieu mah tuh jam naon? Takna mana? Kopi. Bagus mah kesopan. karyawan baik mah kieu. Yang baik itu. Gawe di mana ayeuna? Ini satpam. Jadi percaya dewek mah nyari dina pekerjaan mah harus profesional naon ge atuh. Lieur anu mah. Bayar dong nanti. Hei. Jauh dewek. Berapa tahun? Tahun ya? Tahun. Berarti nganggur setahun mana? Wow, itu. Dua. Oke. Sarua tapi John. Hari kemarin si Amin kita. Oh, itu yang kurang ulin tuh kayak bandingan wae kan balangsa ke beungeut teh teuing penting beungan teh. Yang panggil Teuing samin teh mungkin buruk haro ya kan teh. Sombong teh kan teh. Gawean itu di sarengnya. Bos, nggosan bos. Enggak sih, ya. Ya bikin. Mana bos? Ya. Bos. Mana kunci ke bos? Jangan. Sih. Pilihan dong. Oh iya. Nah, make tawanan us daging ya. Bener tujuan mana teh da baturan da. Senang banget sampai ayeuna. Eh,
ketuaan aja. Aya gawena. Oh, ketuaan. Oh, bisa. Ya, ayo. Apa ya itu kan? Nah, apa maneh? SP SP apa tuh maneh? apa? Itu bener. Bener. Bos jelaskeun. Da apa? Gawe di desa lila-lila, SP naon? Hah? Udah apa memeh gawe teh apa heula SP teh naon? Sumur bandrek. SP teh. Minta apa SP oke. Oh, sumur bandrek, senior. Sama kau di dia tak apa? Apa kan? Kau ini aku nunggu lagi dia mana? Ya kecil. Ah, bener ya. Beres nanya orang cekap lagi. Ayo bukana di Jambaraha, jam tutupna Jambaraha. Maneh macuk loba nanya man macuk. Apa maneh? Yang apa? Bos jelaskeun bos. Aduh. Karyawan teh kumaha ieu teh? Gawe salila di dieu ari maneh gawe tiap masuk mal jam sabaraha nepi jam sabaraha. Jam sabaraha? Jam 8 bos. Jam sakitu di jam 8 nanti kan jam 10 penting minta apa-apa. Oh, gitu. Apa ini? Bukan saya tak sudah. Dan menurut teh aya naon itu tadi teh? Jelaskeun atupan tadi aya ning dina kertas teh. Naon-naon unggul gitu. Hargana, terus kualitasna, terus segala rupana. Yang apa bu? Yang apa? Bos jelaskeun bos. Aduh, aing tak apa-apa keneh wae teh. Aduh. Dibandingkan. Matanya apalkan juga ada ini. Ada. Ya. Iya, kayak dibawa ke imamnya, buat PNT. Yo, apa ke imamnya dibawa ke PNT? Apa sih? Curi negara sia nanya wah. Tak napalkeun aing gawe. Jadi aing kebobo we Ya, sia. atuh. Untung urang males jadi eta. Naon? Jadi satu. Mana itu? Bila mana? Nih, dibere. Kayak Heuy. haus ya, Cuk. Kang Jon, biar kan? Dari dia teh. Biar lah. Cia. Nah, kan pemandangan loba. Bener ya pemandangan. Masuk. Mana masuk di mana-mana. Oh. Mana jam ini, wah? Naon mana? Oh iya. Jadi ada. Lulus, Cuk. Ada, Cuk. Kereta tadi jalan ya? Hah? Di jalan kereta Mana? Harus mana, Cuk? Mana? Bos, jalan-jalan aja bos ya. Ayo bos. Bayangnya kali ngomong kaji banyak. Hitung KB-nya bosnya. Ah, nantinya kan ada di jalan. Kasih amin aja teh. Hei, Min. Kereta mundur, Min. Mobil lagi ya, bos. Mobilan yang kieu. Jadi supir. Ah, ngaco ah. Teu percaya ya. Wajib Bandung di rumah. Ayo jalan. Ayo mundur. Baik teh. Amin maju Min. Ye, Jon naon di tukang. Aduh. Pada mundur, hai guys. Mundur. Mana itu? Aku dah. Gas Min. Ah, teman.
lain John. Balangsak kayak Mas ya. Itu nya balangsak. Kayak mobil-mobil butut. Oh, yun budak sih kan. Mana Min? Wah, phải ơi. Chụp. Phải ơi. Min kasih sih Min. Terus, terus. Feeling good, like I should. Been in circle walk around the neighborhood. Sebab, karena dia lah John. Kudu dorong ieu mah. Wah, aing mah ngagawekeun wae ieu mah ye. Dorong, coba dorong lah. Ayo, dorong. Ku aing gawean barudak teh. Dorong ku aing. Siap, Chan. Oh, biar berat. Langsung begini, cekimin. Berat anjir, berat. Bro, cepat. Pindah kadep lah. Ngegawean maneh. Balangsak ku dia tadi. Cup. Naik tuh. Sorry John mobilnya. Ayo baik cup lah. Ya, ayo. Berangkat. Hanya, Dok. Kunci. 2 tahun geus tepanggil geus lulus sekolahna. Harus dong. Mending nanya kenalan kadinya. Angga salon kalit. Ada jeroan? Tapi anggernya salon si mama aya kene. Muka terjir dulu. Ini baru dak ka mana? Udah sistem baru dak. Kumaha tuh? Urang gawe ayeuna kieu, maah, lae lah. Kamu sak deui. Kana mana rek makat deui ka Cikarang. Nyai sukan bukan? Ayo libur kan? Yang sudah di dia lah, yang baru dak dulu. Urang mah bakal libur panjang, urang gawe ayeuna mah. Sudah ge, cilaka kunaon sih? Udah potong gitu. Ayo ku pipa itu bergawe masukkeun bahan kok. Mana teh nyawa ari kan urang langsung dibawa. Oh, mana? Jadi bawa ke tukang urut lah, mau apa kuburan mah? Ada tadi patah tulang. Aing geus 2 tahun teh nya urang asal gembu kan harita sakola mah hideung nya pegang. Berarti enggak harus kan? Senang deh urang aya mah alhamdulillah urang kan motor boga aya nama. Yang satu lah. Si mana sih gak nama ke di WC ya teh ya. Baiklah Biasa. pertama lah di dia. Lain. Hanya rebahan we lah di dia sebelum nungguan si emak. Urang pedicure, cus nih. Baru kali dicukur. Atuh, turun di dia nih. Korek ka kolam. Panas. Jatuhin euy. Coba itu. Panas ka kolam lagi. Nanti istirahat di dia lah. Turun lah tuh. Nah. Ayo buru. Cik anjir. Lama we, ayo buru. Kalau bawa we. Buru turun. Turun lah. Kayak itu tuh. Nah, Honda Jazz deh kah? Kiu, gue Honda Jazz ya kah?
Ya, Bro. Aduh, Hati min. panas euy ka kolam. Ya mah jangan jangan cukup. Aing ngarep lah. Bebelaan gawe teh asup carekan aing. Minggu ada mau bayang hewan mau ge kita mau ngarep suruh awewe. Da renang we jeung. Oh, mobil gitulah. Renang eta mana ayeuna? Hah? Singgal di dia tuh. Ingat kulit. Ayo urang ya geus beja kadudungan hayu. Ye, ka dieu teh naik tah. Heh? Ayo di urang tuh lah. Eh, Cop. Nah, penasarannya video ini ya. Nah, tong hilap ditonton, Caprok Official, terus di komen, di like atau di subscribe ya. Tong hilap mampir oge ke sumur bandrek. Aya sumur nih bandrek Serabi sareng sanesna. Atur nuhun lokasina di Situ Wanayasa, caket sasak Situ Wanayasa. Yang bukana hari-hari biasa. Ditabuh 12 siang, dugi katabu 10 wengi. Upami Sabtu Minggu bukana ditabuh 8 pagi. Dugi katabu 10 wengi.